تبو بلا خالع مهركي درج بمندا ما من پوری تبک شاندا تلا بتلا امان الو پوره پریل تبو بلا خادع مهركي درج بمندا ما من پوری تبک شاندا تلا بتلا ایوارا باش تمجوان هجا نیوان عزیز اون بخیر هاتن سر وشانا پیکان تیوی برنامه هر جنک هنرک خواهیه از او حوال خیفیگن 15 رو جاره که ببن نیوانن مالیوه وقت مونجی دزانن هیرو 8 آداره روژا جنین کتکار ایل جیهانه سیره دا جنین کرد و همو جنین جیهانه ام 8 آداره لی پیروز دکنی دیروکا و هنک خمگینه جبرکو 129 جنین کتکار دفاع برقه هاتن شوتاندن جبرکو حقی خد خواستن جبرکو مافی خد خواستن او جنانا هاتن شوتاندن هاتن کشتن دربار وان دا ام جی بجنا خلبر وان دتوینن وانا جی ببیرتینن او روژا دیاری مکرن بله هیرو میوانن ما گلک عزیز هنه ام دبیجن اون بخیر هاتن سر وشانا پیکان تیوی برنامه هر جنک هنرک خواهیه ام سیره دا جبینی هیرو برنامه می یکمینه تو قصر میج ببن عفکن اره تماشای من هجا نیوان دلال وک حوالا من چیدم جی گوت هر 15 رو که جا که روزا سه شمه یعنی روزا سالیه امه به وشانا پیکانی به ناو برنامه هر جنک هنره که خواهیه امه لواسعت نوارن ببن مالا و نیوانداری جارا کدن به وی برنامه دا از 8 آداره بره لحمو جهانه پاشی جی لحمو تماشوان مای هجا لجنن آناتولیا ناوین 1000 جاری بیروز دکیم وک حوالا من چیدم جی گوت 8 آداره روژه که دیروکیه روژه که گرینگه روژه که گو دیروکا جنه جنو واداته نویساندن ام جی وک پکان جن وک جنن آناتولیا ناوین وی روژا دیروکی وی روژا پر گرینگ ما گاوه که وسا آود کی ام وک پکان جن هر جنک هنره که خواهی برنامه من دست بکر ام وی روژا دیروک تف نیوان خیک تف پروگرام بن و تف تماشا مای هجا تف هف پیروز بکن و حوالی که جان خدانی هم جنین کرد هم یک به 8 آداره بوی سمبول امی وانا بینن بیراخه و بجنا خل بر تکوشن وان بتابینن بله مسیر داشت گوت نیوان ما پر بقیمت هنه امنها نیوان خی مایتا اون سر اکرانه جبرگو حوالا می مایتا دن خوشخانه داید خستخانه دایه دیسا جی ام نشکناندنی گوت از بیر روژی پیروز و ابتن نیلم دیسا بخیر هاتی حوالا مایتا ام دخوازن تو جبو 8 آداره چی دفکری جبو تا چه واتایه تدکاری نیرنه خجمه ربی گوتنه تا چه نجبوه از بیم موچی بخیراتن بخیر سلامت سلاف ریز جاره هوانا از بی پر کیف خوش بوم ولبی جوینه بانم کرد از تبا بوم با برنامه سفتهی و پر ایمک دایی سرکفتن جاره گلک سپاس باس لوی داره نیوانک لما سیر تکن لما گدار تکن
سلاف حرمت گی بخیراتن سر سرا سر چاوا گلک حوال ما هرو مر روژا ما پیروز کرن و گلک شپاستن چرا سپاس خوش ام جوان سپاس کن از جبوی روژا هرو گوتنا که خاقوتا جربیم کرم اون مزمین جن گیانا جنایه جافکانیه هر تشتکیه هر تشت به سایه ویده چهتوه جن حواله جن یاره جن دایکه جن برمالیه جن کاونی جن اشورشه جن چنده جن کلامه جن سازبنده جن همی رنگ جیانه یه حشت آداره روز جنا کتکارا جهان الحم جهان پیروز تکم سپاس قیامت خوش نهات تو خازیش مرا ستران که بیجی یا جی درامات میسایتا نیم میسایتا گوره تو بیجی از لبی وارات مسایتم تمام امشتا ستران که گلدار بکن آره که ما آناتولی نوین خرسه از جنا آناتولی نوین ما جوالی قوی ما طيب كجالي قوي يجبو ما زي كلامه كجالي قوي بيما كلامه قندو وما هر كس كي ناس تكه تزانه اجيك فقط خاب وين مزمين وسنا مجان وين عفن كزجار واكبين برتيبين کرم که برتي قربان برتي حيران برتي كما مالك مال من رابرتي خمد خرام دلكي خاقر كتا بيرو كاش دس من قرتي برتي قربان برتي حيران برتي آوا بیرا گرما کلی آوا بیرا گرما کلی لسر پیابو حضرت علی از چوم دست نگیوی گالی گودله و ما دنیا والی برتي قربان برتي حيران برتي كما مالك من را برتي باران باري هدمش مشي باران باري هدمش مشي جاني تربو نگترشي خلق گوچنگی بردوشه مگوی خود بود خقرشی برتي قربان برتي حيران برتي جلده هاتی تخباکر جلده هاتی تخباکر دومان جغال الخبراکر خلق گوچنگی خورتکه بردر خدا ماشالله کر برتي قربان برتي حيران برتي به پیرو که از خواباندم به پیرو که از خواباندم لینا شورش قلباندم مالا گندی اومی بشوتن از نخواستم از حلاندم برتي قربان برتي حيران برتي كما مالك مال من را برتي yüreğinize gelsin arkadaşlar. سپاس تو هر بجی اولا ما یابه دنگته هر ساقبه راستی جی دنگته وقت زلال دوغال اوتانتیک ام برن حجلرا برن اومرا برن اینجوه کل حسن لهر گندکی آناتولیا نوین گراندن به وی وسیله به و دنگته
va dengê te otantik rastî jî em çûn geriyan û em hatin. Spas ji dengê te xweş evala me ye te. Bila tabe. Wek me gotibû welatpere temaşavanên hêja rastî jî hîro nîvanê me gelekin hîro em ê tev li hev heştê adarê pîroz bikin tev li hev hem me gotibû ya her jinek hunereke xwe heye. Bi rastî jî jinên ma Anatolya navên her jinekê hunereke xwe heye, her jinekê dîrokeke xwe heye, her jinekê berxwedaneke xwe heye û rengekî xwe heye. Niha jî nîvana me duyemîn birêz Meliha Doğan hevseroka pekan giştî em davet li ser ekrana xwe dikin. Birêz Meliha. Merhaba, merhaba. Birêz Meliha öncî bi xêr hatin ser ekrana me. Careke din ve riya veda û riya weşana pekanê da em yek ana li me temaşe dikin. Em bi wan re dibên ûn careke din bi xêr hatin. Temaşevanên hêja bername me belav bikin. Nivîsandinê xwe wî dikarin binivîsînin komentar. Wî dikarin bername me belav bikin ku dengê me bige her maleke, bige her jineke ku em hîro bi her jinekê re heştê adarê parve bikin. Erê birêz Meliha careke din ûn bi xêr hatin ser ekrana me. Serxêrê, serxêrê. Birêz Meliha ez dikarim ji te vê pirseyê pirs bikim. Ji bûyî heştên adarê nêrînê te çi ne? Yani heştê adarê ji bûyî jinên Anatolya navîn tê çi wat tê? Ya jî ji bûyî te mesela roke wisa dîrokî de me televîzyon bername jin jî em çê dikin. Tu ji me re hinekê behsa va şina bikî ya jî behsa heştê adarê bikî temaşê me jî kêfxweş bibin em jî kêfxweş bibin. Spas. Ber her tişkî ez jinê Anatolyê navîn Delal ez bi germayî ya hemêz dikim, maş dikim, hevîdarim ya rindin, şûnê xwe de rehetin. Ez îro roya me heştê adarê ji boî hemû jinên kedkar pîroz dikim. Me cardim pîroz bim. Heştê adarê çito hat holê li 1850 jinan li Amerîkê taybetî li New Yorkê 40,000 nêzik 40,000 jinek tekstîlê kar dikin dayanışmak çêkirin gotin saet pirin ji boî karê ama pere hindikin em herin grevê. Tabii bi zehmetî bi zorî ne wekî tiştî qolayî. Nêzik 40,000 jin çûn grevê li New Yorkê. Li fabrîkakê nêzik 400 jinan kedkar nav grevê de li we fabrîqê bû. Sahibê fabrîqê ban polîs kir. Polîs hat ki va jinana ji wê fabrîqê derxîne grevê bibire. Jin derneketin qepiya fabrîqê li ser jina polîs girt ar derket ar pêket fabrîqê nêzik sedê bîst ne jin şewitî li nav fabrîqê de can da. Piştî va olayê li internasyonalê yekem li Danimarkê Clara Zetkin bi Rosa Luxemburg li internasyonalê yekem gotin ki va jinana mirin em dixwazin ki
بیرانینن با هشت آداره جبو و جنانا ما دونه پیروز که ام باید قبول بکن. tabi dune ya kabul nakir le Amerika taybeti le York'e yanlış ne zanım misal Danimarka'ya le Söğüzre jina roja jina hatin piroz kirin. İşte ve hazar nesidi hafta cihane dune kabul kir vek amiro hatin ve روژه ام هفدن را با روژه پیروز دکن ما دیسا جبوی همو جنن آناتولی ناوین ما روژه ما پیروز به جن آناتولی ناوین ام نه yabancıya hevdinin em hevdin dizanın em hevdin fem dikin em nezik hevdin em cirane hevdinin un belki na medüğünü em ve navini ama onu dile medanı onun sari medanı veririm bizan. Raste. Jine Anatolian navin jiyane dijvarı em dizanın bi zahmeti zoru ama ji boî jina du cara zor e bi zehmeti. Jin ji boî heqî xwe an mücadele nekir kes heqî jina nadi. Çav mekin. Heqî jina jin hiltînin. Ji boî wê jin mecbûrin ki hevdin bigirin, hevdin fem bikin, hevdin guhtariye bikin. Tabii van neye kolayı? Jin li devre kar dikin, jin li mal kar dikin, jin ji boî zarî xwe kar dike, jin ji boî malê xwe kar dike, jin karkê nake jiyanê xwe de. Jin du sê kara hevdin ra dike li jiyanê xwe de. Va jiyaneke pir bi zehmeti bi zorî dijvar e. Jin çarpiyinç bazı çarpiyinç jî kara dike rokê da ez dixwazim ki me jin rin fem bikin ki jin pir güçlü ne ez wê kelime nikarim Bixwatin. bi quwatin pir bi quwatin me bayê rin bizanin jinekî rokê da du sê pênc kara dike ji bo heqê xwe nikare hevdin bigirin heqê xwe bixwazin heqê xwe bigerin. Tabii ki ya bikin. Raste. Me bixwazin me bikin. Kes heqê we nadiwe. Ji bo heqê xwe onge xwedî derketin onge bixwazin jin me newe gure hevdin. Me bin gule hevdin. Me gul pir bin, me va baxça tiji gul bin. Me bêne gula ji dunê were. Me bêne baruta nê. Me jin pir bin. Wextê hûn zarî xwe mezin dikin, wek keçik, wek xort mezin mekin. Wek insan mezin bikin ki me jin jî li va dunê baxtiyar bijin. Spas dikim. Spas ji bo nêrînê Gelek spas ji bo peyamê te xweş têr û tije. Evvela nêje, ez spas dikim. Gelek spas. Wek te ji gotî ma ji dunê bînî gula were. Gelekî peyameke xweş bû. Ez dibêjim îro li Pekan TV jî bîna gula tê. Îro ji ber ku gelek jinan hêja hatine. Niha di dorê de jî ez çawa nizam bêm keçika hunermend Kürt Remzî dema kesî nedigo ez kurmancim ya jî nedwêrî bê ez kurmancim. Kürt Remzî stranê xwe bi kurmancî digotin, kilamê xwe bi kurmancî digotin û ser bantê xwe jî nivîsî bû, yazmîş kiribû. Ez nivî gorê Anatoliya me navêjî bê. Kürt Remzî
وەک کورتێ رەمزی بان تێخە دەردەخستن بڕاستی ژی ئەم گیشتێک bi kilamê wî heta niha mezin bûnî me ez bê sayî wî de jî tengê zimanê me hat parastin tabî dûra gerek hunermend derketin ama ew wek mamoste wek mînak di jiyana me gîşt kadaye ez niha jî dixwazim Tülay Koç ji Tirkiyeyê de teva me dibe em dixwazin hûnin ser Pekan TV tu bi xêr hatî ser çava hatî Tülay Koç em dixwazin heştê te adarê pîroz be û ji heştê adarê ji bo te tê çi wataye wek keçika Kürt Remzî ez bêm. Merhaba, silav rêz êvar baş hevalê jan yek name temaşa dikin ez an ra jî silav hurmet xwe dişînim heştê adarê jî ku derê de jin heyîse ji ku derê dayîk heyîse keçik bû gîşkaran heştê adarê ji an jî pîroz dikim ez pir peyam hekmekim û peyam êpê heyê heval heyê ev bira peyamiyan bikin ez jî kara xwe ser programê dikim ama pakan jî tiştek akîk baş kirkî projek pir baş tê kirin ez jî nava endar me ez jî nav tev heda me boyî jî ez pir serbilind bûm yanî ez spasî xwe bi her re dişînim. Spas xweş. Gelek spas ji te re jî ji ber ku tu jî teva me yî em niha ji dengî te yî xweş te kijan stran ji me re hazir kirî kijan kilam ji herêmê Anatolya navîn hazir kiriye em bi hev re guhdar kin. Strana bavê min dîsa heye ez kîjan bernamê akê dîm tim sürüm li min dixwazin boyî eke sürüm me re bêjim sürüm bêjim me re. Bikere bike. Şaxbûn geryam li vê dinê bîra te kir xevê min nêvê Şaxbûn geryam li vê dinê bîra te kir xevê min nêvê lêlê çavê te navînê Şuna bigirî xuna reştê wê Rûndê çavê te navîne wey Şuna bigirî xuna reştê Sürmî viştibim Rabirab teva divim sürmî viştibim Rabirab teva divim Havar derdim çigirane wey Nostigirin düjmin şadivin Ve derdayim çigirane wey Dostigirin düşmün şadivin Ve gurbeti ömrümün Çigerlimin kul kibir Ve gurbeti ömrümün bimir Hasret çigerlimin kul kibir Halk bermalay xudi gerevey Gelüstiye min bu mişkiver Halk bermalay xudi gerevey Gelüstiye min hurikiver Sürmüştüm Rabirab teva divim sürmüştüm Rabirab teva divim Havari derdim çigirane wey Dostigirin düşmen şadivin
و دردایم چه گرانه دوستی گرین دشمن شاد بمن اولی جان بری 2 هفته بر ویجی زمان دایکا بو از برکی ویجی چیکی کلام کافی قرطه که بیجیم بوی زمانی دایکان زمان کردی برابر بخم روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان زمان کردی هر بجی روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی خوش آوازت غلطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی خوش آوازه لطیف و نازه لطیف و نازه زمان کردی هر بچی هر بچی گلک بجی تو گلک هر سپاس بجی مالات هزار جاری آقا تا بین گلی خواست براستی جی دنگه تای خوش میروف تزانه کیو تو جی جه چند که دیروکی و چنده دا هاتی تو نو موزیکی دا مزن بوی براستی جی گلک سپاس کنی بریز طلای تهیرو هشت آداره مرا پاروا کرد دنگه خواه به تفله بنا خواه تفه تماشه مرا و جبوی خاطره ما جن هیرو تو بوی نیوان جارا کدن ام سپاسیا خشت قد تغازن تابی که برنامه ما بردوام تهین امه دنگه تا هیرو پر بیویزن امه هیرو سترانه پر دیروکی جه دیروک آناتول نوینش دا پر بیویزن براستی جی اولا من تیدم جی گوت ایرو روژه که هیجایه روژه که هم ام بیرانینا و حواله که تفابر قضاهاتن کشتنه هم هشت آدار جبوی کردا جبوی جنان کرده چواته امه نقاش بکن هم جی امه چند هنر آخه آناتول نوین بینن پیشاوه وقت گوتن یا جنم دایکا من تو شیرینی تو اوینی دایکا من تو کارا خزالا منی زانم جبوی چه خمگینی دایکا من تو اوینی تو جیانی تو شیرینی فوا گوتن ناجی امی نهاجی حوالا کدنه هینه هیجا هلدن سر اکران آخه حوالا دوده اوجی دیاسپورا اوروپا دا تولمه ببه اوجی کردک ما آناتولیا نوینه یه حسد خاص جبوی هشت آداره و مرا پروا بکه بریز دودیه تو بخیر هاتی سر اکران آمه خیر له والفیگن خیر له بریز دودی پرسان منو که من جه بریز ملحا کر از تجی دکم هشت آداره جبوی تا تی چمانه هشت آداره جبوی براستی جنان کرد جنان آناتولیا نوین گاوا گوام دبین هشت آداره چطه بیراتا و هشت آداره لسر تا یوجی لسر در دورا تا چه باندورا خواهیه ها و هم میاگیور سلاف دکم هوالنو براستی هشتی اداره جن جیانا داییکا خوشا جن جیانا پیش روژه مایا گره هوال پر تشتانی زمان براستی هشتی اداره sadece روک تانه نه ریاجنا gerek haro am jin havde bigrin havde mazın bikin براستی jin پر قواتلنا پر کاری زحمت دکن اما جن و فرق بکر جن از کیما از بایی
جیانه خا بایی توپلمه خا از چه دکه ما gerek jin her farkı ve çar parça Kürdistan'e örneğin. Jine Kürdistan'e ayrıya, jine Anatoli Novin ayrıya, jine Rojava ayrıya, jine Rojlat ayrıya. Birasti yani her bölge de pır zahmet dikşine jine Kürt. لکردستانه این عشرت هم بردل هانا کرده مای آناتولی نوین براستی daha çik şanslıyım. Ama Kürde Anatoli Novi Konyacı dardor Konyacı براستی و Avrupa jin pır bedang eştene. Yani jin hakika gerek hakika bizanin hakika bğazın. İslam tenavir hoş jini yani jini ha cidelina tenavir çand sal 15 سالن 20 سالن jin jiyane ha tane derbaz dikiya لوالات براستی gerek am ve بدن ناس بین جن خا بگارن جیانه خا جیان که خوشک کن خرا بای و وسیله اول قصریم اف بکنه کردی من پر باش نایا از تکرار به گرمایی هشته اداره و گیو پیروز دکم شب باشی گلک سپاس هوال دو دیه مالات 1000 جاری آوا کرمانجی تایجی پر خوش بو پر باش بو کرمانجی می آناتولیا ناوین هر کس به زمانی خواه به دوو که خواه دنکه راحت بنج بو و کسی که تو مکن سترس یعنی گلک سپاس دوباره نهاجی دو دوره دام هوالا خی ایسین هاینن هلبستوان و بخير هاتي هوالا ايسين بخير سلامت شو گیرا مرحبا امجي دخوازن درباره 8 آذار دا تو چه پیامتا چیه تو جنی کنه کرد آناتولیا ناوین را یا جنی جهان را دخوازی چه بی کرم که سلاف جو جنین هجارا و بقیمت را 8 آذار سریدا روین آزادی پیروز دکن جی کلارا زید کنن حتی روزا دیسمبر جی روزا حتی ساکنه جانسزان حتی پاراستوان چیای شنگاله و ریبرین شورشا روژاوا پیروز به ولو کتکارین پکانجنی و لطلای کوچ هنرمند طلای کوچ ولو پیشکشوانین هجا پیروز بن و جکسین کو روین آزادین جکسوی داگ قطیان را از خواستم به داره به حرمتی به ریزداری به بیر بینم و 8 آذار لوا تف دایکن ویرکا پیروز دکن یعنی راستی یعنی برنامه که پر خوشه هیجانه که اومده که مزن داده یعنی هرا تکوشنا که کلاراج روزا بدست فکری حتی ایروهاتی که آلوان شورشگرین مزن این کردستان گرتی براستی حتی ایرو آنین هرال آناتولیا ناوین جی بلادوه و گاوا که پر مزنه یعنی سرپکان تیوی برنامه که ونگ هاتا دست بگیرن بنابه که خوش هر جنک هنره که خواهیه از پیروز کم حوالی پیشکشوانجی و خباتکارانجی يعني واتهي صرح معني 8 آذار يعني 8 آذار درک هر کس رن بزانه یعنی هر 8 آذار نتنه روزه که شاهی کم بینی کم هر نیشته گوونده بکشنی کلاما بین نتنه و تا بکی واجی پیروزباهی سرکفتنه دستکفتنه هلبت هر تشتی که بجیخه اما تا بکی نظر آزادی ام قالت کنی آزادی که چنگه کردن جنین کردن آناتولیا ناوین
چقاس آزادن و آزادی یعنی ام بخواه آزادی چقاس فهم دکن و چقاس لآخرین خواه یا جل جیک عملی تنخشینن او تشتکی مهمه yani ez ben qale bikim li nava Kurdên Anatolya navîn jî jinên pir wêrek hene divên çê te qehramana veşartî pir qehramana veşartî hene bi rastî ama yani di sayê wan wêrekan da di sayê wan cesuran da ki me tama azadiyê dîyê ki me tengê tama azadiya heynek em tengê azad bûne xersemê di sayê wan da azad nê yani helbet problem û astengî pirsgirêkên jinên Kurdên Anatolya navîn pir zêde ne ev pirsgirêk ev problemek em qale dikin jî aslında problema veşartî ne yani va hem pekan jin binê sîwana pekanê da pekan jin tê avakirin û em her yek jî endamê pekan jinê ne yani ev jî em bêjin çi sîwana me ye aslında sîwana ku em li bin vê sîwanê li bin vê şemsiyê top bûnî pirsgirêka xwe bi hev re çareser bikinî yani yani ez bêm çi hira va gavêk û bi televîzyon dest pê dikin aslında tama azadiyekê aslında ruhekî azad e gaveke azad e yani me qala ew kê kir işte problemin astengên jinên Kurdên Anatolya navîn çi ne yek bi yek em dem dikin aslında problem astengê me pir zêde ne lê em nê li ba hev nî em nê bi rêxistin nî hira mesela em ê qalê şoreşa Clara Zetîn wan dikin em ê qalê serkeftinên bi bedela giran dikinî gîjî mesela şoreşgerek nava Anatolya navîn de jî pir zêde ne lê em nê li ba hev nî yani em bi rêxistin bûnî em ê vê azadiyê bi hev re hîn jî binexşînî hem li axîn Anatolya navîn hem yani şunek em lê mesela em bîne em ê li Ewropayê nêvar rêxistineke li Ewropayê jinên li Ewropayê jî dikarin ser vê sîwanê bi hev gen û azadiya xwe bi nav bikin aslında yani hani bi hev re bi nav bikin va tiştekî muhîm e wek heval dûdiyê jî bûn neroket hene yani hira heştê adarê ne tenek em va ketkarana tene heştê adarê bi bîr bînî derek em 365 rû wek vê royê hîs bikinî û têkoşîna xwe jî em ê mücadela xwe jî bi vê ruhî berdewam bikin a hin rinde ez jî madem me got her jinek hunereke ez jî dixwazim aslında bi helbestekê were par bikim ew helbesta ku ez bixwînim xunga min li 1993 teve rêwiyên azadiyê bû salekî ma jiyana xwe ji desta cangorî bû ew jî helbestekek min ser ve nivîsî ez dixwazim ya were parve bikim min got sal vegeriyan ser salan pir gul çûn ji pir malan bi gazim bûn ji bîr û galan mala dijminan tev bûn talan 27 sal çûn bi hesret şerê te yê bi bawerî û bi qawet dengê te bû bi bîr û heybet te zanibû tu yê bi ser kevî helbet pirê carê dibêm xwezî gulê xwezî tu yê werî heger bikim gazî min ê qebûl kira bi vî sazî xwezî carê ber bi min biwezî ax şil bû bi berf û baran pel weşiyan neman li daran westiya me êdî nikarin bi baran ez ê te bi bîr bixin her an û her caran neman şewq li pir malan bibore nikarim ji ber guran werim serdana te wan waran bi we nikarin ew haran gelek spas gelek spas te em xemgîn kirin pir gul çûn pir malan te got bi rastî jî pir gul çûn pir malan bi rihê azadiyê em vana jî bi bîr tînin bi rastî bejna xwe li ber va gulana jî ditewînin niha gelek peyamên xweş tene ji heval fîgên strankê dixwazine fîgên heval dengê te yê girtiye tu dikarî dengê xwe vekî dengê te yê nême deng tune
Figen ev. Figen candan getay ne? دنگ ما bu. Tamam çi bu. Tamam. Havanı rast ama em le gur bernama xabiçin. Ejis der dora mijî were ez ê strana jî bêjim. Zaten me gotiye her jinek hunereke xe heye. Berê ez spasiya xe ji heval ji birêz Esîn dikim. Hev pêşkeşvana min peyanim me ki tu bixwînî hene ji me re. Na şimdi natinan. Başı. Em inga bernama xe berdewam bikin ji bûî ku nîvanê me gelek hene me hîn nîvanek hel nedonî ser ekranê hene ez jî stranekê bêm ji bo xatirê hîro tabii ki ez ê bêm jî ama ez berê spasiya xe ji heval birêz Esîn dikim ji bo vê helbestê rast e ez jî bejna xe hezar carê li ber jinên şoreşê jinên ku tevê xebata şoreşê bûnê hem jinên Anatolya Navîn hem jî jinê her çar parçe Kurdistanê em wana tînin bîra xe û bejna xe li ber berxwedana wan ditewînin yani li ber mücadela wan em bejna xe ditewînin em niha hatine derdora birêz Tülay em stranekê ji birêz Tülay gidar bikin em nîvana xê dawî jî heynin ser ekranê paşê em ê wisa berdewam bikin birêz Tülay Migo qaytdiku yek bêjime ra lo may bijo ki rahat rahat ji rûniştim. Migo na heveli kerem figan ke belki em heveli figan veylî bêjim tiji neqaretê veylî miro teve bêje. tamam dibe Tamam. me prova nekiriye Duyete izmara çevirin. kusura me bû temaşevanên me me af bikin Na prova metin neyi em dengî xwe birêzakî ek dikin yani te go otantik em ji otantikin yani. ne baş Belele veyle veyle vaylımane veyle veyle vahlımane çila giran serimene vaçı derdik serimene vahlı veyle vahlımane veyle veyle vahlımene Beje Haberi figen Gen ben girtiye bağırım. vahlımene çila giran serimene vaçı derdik serimene Beleli kan yağın dime mermer bey kesku sorek dayı serey dil ka halki malı dine dil ka min keç kapor sorey veyli veyli vahlımne çila giran serimne veyle 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 derde giran serimne veyle 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 Beleli azi haliyam bu meağı Rındık hevalnema bu meqağı Geç girin demedin merki pisav Pisav geç ki güzel devder nahe Veyle veyle vaylımne Şila giran serimne veyle 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 veyle
derde geyran senemene veyle vahled veylamene Konya bavete çardağı rındık şevire şevaçı çağı vardı cane analığı kele mirna çave kiriye sağı veyle veyle veylameni Çila geran serine veyle veyle veylamene veyle veyle veylamene derde geyran seremene çila geyran seremene Dengite sağ be gelek spas Gelek Havel- spas ve biyoloji. az ki bejim nav klama bile nav strana da jî dîsa ji çîla jina gîj tê teve belkî o gıdarî kir yani de kaçki rinde medin merki pisa de merki pisa o kaçki gozel dev dernağı işte git çîla git kaçka git jina git sara yani hani jin hemo hem jibra Anatolya navin Davidini havale me çiştik başko ko dîsa Anatolya navin şanslı ne dem rast yani yek ji Kurdistanê çar parça lora jinê me hemû jin me çîlê xwe hîn giran e yani jin hem tim çîleyê çim giranî yani kî dê bire bêjin dê na akê ne işte jin mêr teve tamam em dizikarin em îşa kara mêra dikin em kara her tiştî dikin jin bixwaze ya dunyê tev bînî yani bi rast e ama desta tiş dikine yani ev şansa ev işte bêjim yani kader xwe nebaş e jina yani ser dunya tim akînê yani ez or bêjim Belê tu rast dibêjî ama jin hinek jî bixe gerek tengê şiyar bin heqî xwe bigerin xwe bin destî nekin yani jin hinek jî yani bixe gerek mücadele bikin Em ben kaderi kabul nakin. her em vê qederê wan qabûl nakin em jî dixwazin di nav vê İnşallah em ji okê top bin ne em jî inşallah adım an yani em bikarin bikin em yardımcı an bin yani inşallah em okê top bin gî va pir baş bu ser pakan ji okê mansik da me viraj programı yani bername çê dikin İnşallah hemû gî ji okê bin em gî warin tevev bin em destê xwe behevdin em bikarin em çi bikin em boyan sto îşa kara bikin yani em vana gî ji okê yani o git tevebbin inşallah in baş bir yani. Vay yekemin ama belê vaya yekemîne ama em ê hîn berdewam kin em dibên her jinek hunereke xwe heye em ê dizanîn Anatolya navîn da jinên me gelek pirin yani ya helbesta dinivîsin ya çîroka dinivîsin min hîro bîst jinekê dibêje ez ê helbesta dinivîsime yazmış dikime ama derkek ez lê parva kim tune em jî jinê weng ra dibêjin dibênî warin her jinek hunerekê xwe heye bername di Pekan TV da di her jinek di bername her jinek hunerek xwe heye da em parva kin û bibin mînak yani ma jinê me din jî warin ma ew jî bên işte ez ê helbesta dinivîsime ma yek bê ez ê tevne çê dikime yek bê ez ê kitaba yazmış dikime dinivîsime yani em ê dizanî hene yani va jinê me veşartî hene va jinê me hewêsê xwe dilî xwe di vetisandinî pirin yek gotinî eybe yek gotinî bi gunê yek gotinî der cîranê bêne çi va jinê ve gelek pirin em jî dixwazin ser weşana Pekan TV di bername her jinek hunerek xwe heyî da va jinê veng ma ji me re binivîsin li ser Facebookê ya jî li ser weşana Pekan TV mesaja bişirin em bi wa jinana re bername çêkin ma bibe cesaret ma bibe mînak
ما و جنان وارن بمرا هنر خپار بکن جبرکو kültüra ma çanda ma wanda nebe yani jin di seri da jin her tiştki jin pergala dünyayê yani destpêkê da dayîkê me dakê me ji me re çêroka dibîn ji me re kilama dibîn zimên em ê siftê ji daka da hudibînî ji bo wê jî jinê pir mühim in roleke mezin roleke mezin di jiyana me giştka da mêra da jî di jina da jî dilîzin ji bo wê jî em dibêjin ma kültüra me çanda me wan da nebe em ê wa jinana bangewazîkê jêr dikinî werin her jinek hunerekî xwe heye yani hunerê xwe bi me re par bikin Yani belê Havale çi 23 sal bervî mevçîla pir kişan işte cîran Meryem'in gendi ez ketim stran yani ez boy kara mı biçîla pir kişan yani ki ez Evet. bu gendi hanım boy deriyeme giş kara jinara tüm jebe bira metersin bira warın bira yani ek bikin cesaret bira bi ser dobin yani bira metersin deriyeme giş kara jebe yani destime de çatsa destime çatsa eci tevevim yani hele adamı اجل برامه برا مترسن yani از نترسیم و 23 ساله که از سترانه خود تم گوت از تم جدیجم yani pir kısa şor pir mitçile pir kışan ama şükür az hin liverim az hin keşke kurt remzime az tülay koçum disaj az rey xuda temiz derim jî xwedê jî nasip kir eke hîne ji herim ez bernadim jî heta ke az baston didim dest xwe eke ser ekî me ser kilama mı yani eski kilama xwe bêjim gelek spas em jî alî tane tu jî li alî me înşallah em ê bi hev re bernameyên xweş karine xweş bi hev re çêkinî ye jinê me ditirsin ye dibêne em yani em ê fedî bikinî em ê bitirsinî kurmanciyê me nê aynısiyê em nizaninî denkinî gerçekten rehat bin meske em ê ji xwe re bixe bixenî mala xwe danî yani kurmanciyê xwe deng dikinî ji bo wê em ê dibînin werin yani ji kerema xwe re werin bername çi hunere we hep me re par bikin belê em na bername xwe berdewam kin heval Figen can figan dengê xwe dîsa kêr kir deng tune dîsa Figen car carna tiştên teknîk jî çê dibin biborînin îro programa me yekemîne Rast ji bo wê jî tu qusure me jî hebin em dubare bikin ev bikin ana baş mı ne? baş e Başın. baş Naha dîsik baş nivanên delal temaşavanên hêja rastî jî birîz tulay koç hinek tiştê pir xweş gotin tiştê ku jin roj bi roj jiyan dikin jin roj bi roj em bênî wê kedê didin jiyanek jiyan xweş bibe kedê didin hunerek û hunera xwe baş bibe birêz tulay dîsa anî ziman rast e me çîlek şandiye ama em serbilindin em bi serbilindin ku têkoşîna me jin heye em serbilindin ku hîro em jî wek jinên Anatolya Navîn dîroka jinên Anatolya Navîn em ji niva da dinivîsînin ya jî hevalê me fam bikin em ji niva da yazmış dikin em tarîha jinên Anatolya Navîn ji niva da dinivîsînin ku jinên Anatolya Navîn kimlîka xwe hebe ve Kürt bi quvvet bin wek jin bi reng û deng bin û bi huner bin xwediyê xwe bin û jinekê bi jiyaneke azad jiyan bikin rast e nîvanê me hîro gelek hene niha nîvaneke me dinê hêja heye nîvaneke me dinê dîsa hêja heye birêz Zeynep em ê heldin ser ekrana xwe birêz Zeynep tu bi xêr hatî biborîne me tu dereng heynandî ser ekranê ji bo ku me ji xwe re bernama aqişek çêkiribû nîvanê me jî hîro gelekin em dixwazin her jinek hîro vi me re hestê xwe parva bike yek ji wan jî tu yî min xwabin birêz Zeynep him endama pêkanê him jî ji bo tendustriyê kar dike û him jî Kurdeke me Anatolya Navîn pir hêje birêz Zeynep tu bi xêr hatî ser bernama me
چاقا و بخیر گلک سپاس جبوی نیوانداری و براستیجی منون قدار کرن پروگراما و گلک خوشه از و گلک پیروز دکم باش گلک خوش در بستو باش برنامه ما به نیوانا به تماشا وان هیجا خوش سپاس جبوی نیوانا و گلک خوش در بستو سپاس بريز زينب استخازم جتا برسك جبوي حشتي عداري ماشي حبين ديوان خا برسكر حستت جبوي حشتي عداري چنا حشتي عداري جبوي تا تشمانه يجي چي ifade dike حشتي عداري جبوي جنا كرتشيه جبوي جنا اناتولیا ناوینچیه گرک تو اگر تو جمره هنه که با تشتانا پار و بکی امجی کیف خوش بمون کرم که يعني حشتا عطارة يجي أنجي أم بين حشتا مارته روكا برخدانا مجادلة جناية بروكي برخدان وان جنات تبيراني ومجادلة وانا واجنات تنماندني وجن پشتكريا هفت من زمان بر مجادلة كاتا كرني جبوي حق جنا يعني از ميناكي كي بدم أنا بار مثلا رأي ندادن سعی که رأی بدن مجادله کات داینی زمان برادا و حق خش وانگستاندن یعنی حق خستاندن مجادله کردن حق خستاندن جبوی که جن ما رأی بدن اگر که جن بر خدا نبه جن حق خلاستین کس حق ناده کسی زمان برای وانگ بو دیروکا ما یعنی تاریخ ما وانگ بو این جی وانگ یعنی حق نه تا اینی حقی تو مجادله بکی که حق خبستنی راسته حق جنا یعنی وانگ کولا ناتن یعنی ناتن ناس کرنی حتی نیک مجادله نات تا اینی ناتن ناس کرنی نکات ناف حقوق داش قید نبونه جبو حق جنا که مجادله کاتنی کرنی که شون واجی جن حق بدست یعنی او حق نه بدست خواستن شپروه یعنی هشتر آداره روک که پر قیمته بلکه کسانه که این که حاجت تونه یعنی حاجت حق خا بستین تونه لنوانو پر مهمه که لازمه که هر جنک حق خا بگره و مال خونشاندن ده تلویزیون دیزی ترکا مسکر نده یعنی تو حق نم هیناندنی بريز زينب چونکه حوالا میدن براستیج نیوان بر من یعنی ذاتن گوتن مانویج ماز جل قطب برنا بريز زينب اشتا تشتكي دن برسكم دوت نوف خباتا تندستريا داي يعني ام بيني لأوروبا يجي اشتا لنوف داري مرقليا جداتيا پیروزبایا هشت آدر لجم کرده چیه لجم دانمارکا چی یعنی جداتی که هیه تا نیه یعنی جداتی tabii ki هیه çünkü her yani حق جنا پر آلیا دا yani دانا او کرن نافخه چیه یعنی از بیم که حق جنا پر آلیا دا نه ناس کرنی مثلا جن دانمارکی ما maaş نابر جن مرات یک بن که کشینا وید دادن مجادله وید دادن اما مثلا اما جن میکرمانجا هم مجادله که دن دادنی یعنی مجادله من نکم maaşı من وکم maaşı مرا بابا مجادله من لدیجی پاتریارکال feodal yani civaka ma feodala yani mücadele me her mazın ama yekşi mesela le Kurdistan ji mücadele her mazın le diji mesela rojava madite bol diji mesela Daesh bu jbarwe tabii ki mücadele me ne vakit mücadele jena Danimarka jena Avrupa'ya mücadele me paçke cudaya ama mücadele me ji
mühime. Yani her mühim mücadele meyi. Jbar ku eğer ki yani am hakkı xarnastini yani kas hakkı manadan ma. Yani dedi bir berxedan jiyane he. Yani barxadan ciyana. gelek spas havan Zeynep ji bo peyamên xweş bi rastî jin tenê ji bo mafê xe mücadele nakin bi rastî jinên Kurd hîn zêdetir problema wan hîn gorê jinên cîhanê hîn zêde ne. Niha bi stranekê berdewam kin. Heval figen Ha kerem ke can. tu dikarî ji me re strankê bê yani temaşevanên hêja jî niha dinivîsine dixwazine strankê ji te jî guhdar bikin. Tamam. Ser Cevazı serimi ne? ser çavê min ere ez hazırım. Ez o straneke me Anatolia Novin yani yeke şine bêjim. û ji şiva jî eger heval tûlay ve me ra dîsa viqaliye bike ya baş bibe. Wek me got em strana me prova nekiriye. Birêj tûlay tê kijan stranê ve me ra viqaliye bikî. Valla tu na yekî bixwe gendi bêje du ram dîsa tevev duyêt bikin heval figen. Baş. Tamam. Zelal bibî Vay spas. Spas. Tamam ez îro ji bo xatirê hîro ez jî vera stranekê parve bikim. Tabî stranê me rastî jî ya şîne ya çîle ya qurbetiye hesret e. Rastî jî jinê me Anatolia Navîn duyguê xe yani hestê xe cuda tînin ziman. Bi tameke din tînin ziman. Bi tameke ku însan tere her çiyakî digere. Tenê Anatolia Navîn ne ama li hemû çar parçê Kurdistanê digere. Wisa ye ez ê straneke vera parve bikim ji bo xatirê hîro. Dibin xweşxana qere bi şev te bide fere. Oy olê oy olê oy olê oy olê. Hevka min eşgerdanî gerda bide fere. Oy li mine ah li mine oy olê. Dibe tike xewera hevke olê oy olê oy olê oy olê. Dibe kulagranê vede fere ah li mine oy li mine ah li mine. Gunda vakti kes mine tirbêmi bidan nekim qamişkin oy olê. Oy olê oy olê oy olê. Wene gulya min reşe çeqer di serakin oy olê oy olê oy olê. Wene bi heskî çeroyda bigrin dibamikin oy olê oy olê oy olê. Mad be deste wî ki şivanî zalim daneme oy olê oy olê oy olê. Gundaveti tike kanat kalıştı oy olê oy olê oy olê oy olê. Dara hevka mine sevberisti oy olê oy olê oy olê. De güne xelkê bimete oy olê oy olê oy olê. De güne mala xedîsa bikelîte oy olê oy olê oy olê. Dîsa dîsa lê 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 kısmet dîsa lê lê lê. Dîsa dîsa lê 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 kısmet dîsa lê lê lê. Berim dane lê 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 mere piso lê 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 mere piso lê lê lê. İndine vere lê 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 yar kısmet eyle lê lê. Bejina zirav lê lê lê.
dilim kete le le de orada gale le le çame kuri le 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 de orada gale le le çame kuri le 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 az çirbikim le 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 tına yari le 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 tejmin duri le 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 mere pison le 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 تدار جسني لا 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 بقبتينا لا 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 بيتنا ياري لا 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 دنگی te خوش gelek spas dengu dilê te sabet em sêre de xemgîn kirin lê te ya duyemîn hinek baş bû سپاس Ema خواهش gelek peyamên xweş têne hevalno bernamê me parvakin هناك پیامو تو بخینی هف پیشکشوانا من یا باش ببر ez ê dûrê de ez ê nabixînim niha bisekinin hinek em nava peyamino jî bixwînî em na bername xwe berdewam kin bi heval mêlihe re ez dixwazim pirsek bikim ji te bername her jinek hunerek xwe heye cara yekem li ser weşana Pekan TV tê weşandin em tê dikirin cara yekem va bernama va programa ji bo jinên Anatolya navîn ya bibe bersiva çi yani kelecanek çawa dwede çêkir با جارا سفتێکی ژنان ئەناتۆلیە ناوین تەلەڤیزیۆنێک خیە هەی بلا ناکی پرۆفسیۆنەل تەلەڤیزیۆنە ئەما دێن جام هەڤدن لەسەر ڤە ڤەشانێ ڤە تەلەڤیزیۆنێ ژنێکی çi hunerê hene jinekê dixwazin tê werin cem me li ser va TVyê ya xwe bikin yanî mesaj me re şiyandinsa em ê wana dewet kin em ê ji wana hû bikin ewne ji me hû bikin em ê hîm pir fêr bibin em hîm pir li pêşa rojê başarılı o kelime nat fikrî min vaya televizyona jinan Anatolya navîne vaya ne ji boî sada boî me va hevalanan vaya televizyona jinan Anatolya navînin çi dixwazin me ji me re binivîsînin em çi çêkin ji boî ona çi weşana çêkin me ji me re binivîsînin ji boî Anatolyê bilakê dokümanter film xane çi video kişandine me ji me re bişînin em lê mêzekin em li ser va Pekan TVyê belav kin me gelê me xelkê me din jî va videona binêre çi tu çi dehere li gundî me li bajarê me em jî hû bikin em jî bînin yani va televizyona gelê me va televizyona Kurdan Anatolya navîne tabii ki taybetî televizyona jinan Kurdan Anatolya navîne me tu beyanî hîs mekin me yabancı hîs mekin xwe telefon mekin çi dixwazin em çêkin ji bo we ez vana bêjim برز ملحة bas belê figên evan kerem ببرجن هناك شاشتي تشيد بنج بوي تكنيكي وكما بيشي داش قوت ما قوت تلفزيون مي سفتيه برنامج مي سفتيه هناك بلكي شاشتي ببن امجي خشاش بكن جبوي برنامج اقشي برنامج اما براستيجي ام پر كيف خوش نكون نيفان ما يرو ذما راح حستخي وسا خزاي يعني حستنخي دو غلطين زمان حستنخي بوي حشتي ادارجي بوي Pekan جنيجي نها برسكا من بريز دودي هي بريز دودي
کرم که اول زنگت برز دو پرسا من دو یمین جبوی تا استخازم وید پرس بکم پکان جن یا جی هر برنامه ما هر جنك هنرك يخيج بويتا چه وقته تو لسر بيت غازي چه بيجي يعني پکان جن بويتا چیه یا جی و برنامه ببه وسیله چه یا ببه برسیفه چه اول فیگن براستی پیقنجن یعنی هم دنیا کردستان کرنه 4 پارچه از حوال رجده مدم اصلا کرنه 5 پارچه هم کرده اناتولی ناوین جی هم کرن هم جی گرک و بو بینین هم جی پارچه 5 هم خشتو بکن یعنی و سراکاتی گوتی جن نو جیان نبایانه براستی جی وانگا بویوه ام کرده اناتولی نوین ام خد چقند جناگینن بما سایما پر باشه براستین ام ده هفته نزکن kültüre ma örf adet ma am daha nezikin amca pır yani hinnu madas bekriye brosti yani ve mücadele ari asha 25 sonras nafkar khabat edama ama kurde Anatoli Novi pırındıkın pır kemasi haya بویوه ام زاروک خا گنج خا را ام براستی ام کلتوری خا بفهم کرندن ام بین ام چنا ام کینا یعنی ام کینا ام چه دکنه ام بای گلی خا ام بای حلقی خا براستی گیداره شر هایا zulüm haya ser kurdo. Am hiro Avrupa ne am ve gino histekina yani brasti. Am ve hisse am daha zeda bikin. Am çıkant his bikin am ma çanda men nov kar khabata da daha peşkatı. Peşkatını sarxın heval fikir. gelek spas yani tu dibêjî ji ber ku çanda me kültüra me zimanê me wan da nebe me her jinek xwe bigîne me û hunera xwe bi me re par veke helbestê xwe bi me re par veke yani em dizanî yani her jinekê hunereke xwe heye ma va jinana xwe bigînin me em vê bernamana va mafê jina ma jin jî xwe her derkê de bibînin yani او تشتێک دلی wan da mayînî ma xwe bigînin ser her jinek hunereke xwe heye li ser Pekan TV û ji her jinek hunereke xwe heyî ra peya me bîşinin em bi bernama xwe çê bikin ji ber ku dîroka me wan da nebe ji ber ku çanda me wan da nebe ma gence niha ji va tiştana bêvîsin bizanin yani em dîsa dubare dikin aynı tişta dibênî le temaşevanên nû jî hatin em ve bangewazî dîsa ji wan re jî bikinî gelek peyamên xweş têne ji bo me heştê adarê pîroz dikine ji heval dudiyê ji heval mayeta stran xwastin bi taybetî eger amade be ji me re strankê bêje mayeta eger ne hazır be em ji Tülay eger tu hazirî tu ji me re strankê bî hinek stranka zindî canlı ji me re bê yedin ma tengê pîrozbahî çêbe Haval maya hat mayeta tu dikarî ji me mayeta re kilankê bî an jî rewşeta ne baş e em dizanî tu yê xestexane dayî eger tu dikanî bê tu nikanî tu dizanî
zaten ki bemezin yani minik kolam çiğsiyen de not hep sıkıntı da götüne. Tamam ta çeng dixwaze var Jara binara bim jidli haberek ma gdart kan jara az binara fijar bim. Tamam kerem ke. بری مال مرم دلی رزیل تپیتوا سر تراد مواری سیلوا بنار تحرامی سر تراد مواری سیلوا بنار تحرامی بنار تحرامي لبر حجيا قناقري جاني عشم همي قرشانوي بنار تحرامي جاني عشم همي قرشانوي بنار تحرامي مرا المحلقة وخما فاسنا مدد وخار شربزا إن خوشنا يعيشنا قزا بنار تحرامي إن خوشنا يعيشنا قزا بنار تحرامي بنار تحرامي نبر حجيا قناقري جاني عشم همي قرشانوي بنار تحرامي جاني عشم همي قرشانوي بنار تحرامي بنار يا راتمه حتى مرن يا بنابي تمه لقب حكمات رياني تمي بنار تحرامي لقب حكمات رياني تمي بنار تحرامي بنار تحرامي لبر حجيا قناقري جاني عشمامي قرشانوي بنار تحرامي جاني عشمامي قرشانوي بنار تحرامي yüreğinize gelsin arkadaşlar. Yelek spas dan gideli ta sağba cane. لك سپاس دلێتێ Peki ساڵ dan بێ gideli cane. Ha. Ve her bizi valla mayata. Bas. Rasti dengetay vasa otantik vasa xuzayê dîsa birin gerandin li Kurdên Anatolya navî li Zinarî Reş li Celîl li her gundekî dîsa em gerandin. Yani kusura mesmakin kılamej avke ne yazıl bir tane tiskip sıkıntı mı kısıtlıtayma que kusura mana ma afkin jiboyi ake kazvi şura ke khabim yani gotna kmanayi ve ba yoyna bakri jene mara tabi jene Konya vali Konya tiske yani avkin içine kapanık zaki khanık valki khatki saqa nafş keno دعوی جر پیشکش کرد ایشالله جر مجی ورن سری برنامه درد خجی ایشه خجی هنر خجی گپ مرا پارک بگه جازا پر سربلند بم جارج زور سپاس کم ما یاینا که بنگی بکری پروگرامی اجی پرنده ایشالله جر ما لولی قویه ورن لما بجبن Kana Konya ne am bin Anatolia navin. Ama bayağı hayı vali Konya jineme vali Konya tiske hapşıvat gırna aziloma qaliwan tıkma jineme ha gerçekten şıvat gırna. Pirani İnşallah sadama ve ake inşallah gi varın. Yani am bin jine Anatolia navin gişt ki. Kırşehir hena, Haymane he, Polatlı he,
yani pır hene Ankara he em bin Anatolia navin giştik inşallah ve biriya ve bername xabiginin me İnşallah, em jî inşallah. wan ra bernameyê xweş çêknî programê xweş çêknî û êsa berdewam bikin. اره برز مایات براستی دیسا دنگته پرخاش خزایی کته ام هیرو تف هف هم به نیوانا و ام بونی نیوان مالبات جنین آناتول ناوین مخابن تماشه ما مرجانه ام سلاف حرمت جوان را جدیکن ام جدایت یوان را دبین حشت یادار لوان حمیا پیروز به حشت یادار براستی جی مت پیشیه دو جی گوت روژکه واتایه روژکه واتایه لی پکان جن هر جنه که حنره که خواهیه او جی جمع راهی رو پر گرینگه چنکی توی برنامه دا امه براستی جی اموی سوزت دم تماشا وانین هجا هم از هم جی حوالا من چیدم اموی سوزت دم تماشا وانین هجا امه چند هنر جنه هلبست جنه کدی جنه به فی پروگرامه ما داره هولخن نها از پرسکا من جه بریز اسین هیه بریز اسین هند ورا زاتن وک ماج هوال ماج بریز ملیهاج پرسکر ماج نیوان آخر دودیج پرسکر امشتاج پرسپکن بریز اسین پکانجن جبویتا ته چواته یا جی هر برنامه میگنو ما دست بکری جبویتا ته چواته و یا ببا وسیلا چه یا جی صدام چه یا چه تجنی آناتول ناوین دا بگاره Yani pekam serîxa zaten rêxistina ke pira mühim e. Yani gaveke pira mezin û çend salin em bêhnî xebatên karên xweş dike li Ewropayê di nav sîwana pekanê de niha pekan jinê xeberî xistin dike. Va jî te wê wateyê ku pekanê mezintir teve. Yani bi Tirkî deyên herkes ekdînî bişer pekan jî wisa dike û çi tol avê tê niha wan diçine û berfirehtir dibe sîwana xwe berfireh dike. Yani pekan jin tê çima tê pekan jin yani di Anatoliya navîn de serî de ji min got yani hem problem pirin hem pirsgirêk pirin yani ji wir bigire heta Ewropayê berbelav bûne li her kesî bi tenê serîxe yani hiro kes bêm sıkıntıyke min heve ez bi tenê heger ser nekevim gezwarim ji pekan jinê alîkariyê bixwazim em ê hev re rûnî çareserî bînin em ê pirsgirêkê xwe çareser bikinî pekanê tê wê menî yani herkes nî bi tenê milêk maleke xê çêteve malbateke xê pir mezinê çêteve yani hiro qawet em hiro gembên dehe panzdeh merûnî em ê qawetê xwe bi hev bigînin em ê hiro hunerê xwe jî mesela temaşevanekî nivîsî û mixwan teyê bi Tirkî nivîsî û digot her erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır. Em ê naxwazin ma hêdin jin li paş qawetê bimêrde çünkü navî jinê tune navê jinê wenda ye aslında qawet qaweta jinê aslında fikir fikra jinê aslında hunera jinê lê mêrî bikartîne di hunerê de jî wisa ye di çandê de jî wenge di civatê de jî wenge yani herkesî di mala xwe de hira em çend merin muhakkak warin jinê pirsin ki qerarê tiştekî nikarim tenê serê xwe bikin em jî naxwazin em li pişt meranî em êdin dixwazin em li kêrekê hevînî bi manê ve derek em sifte qawetê xwe biyekînin derek em sifte yani hira ji alî psikolojî ve jî ji alî sosyolojî ve jî ji alî edebiyatê ve jî ji alî her tiştekî de em dikarin warin bi hev qawetê xwe bi hev gînî û mezin bûnî mezintir bikinî yani ji pêşiya de mesela işte em koçberîya Ewropayê kînîye dest pê kir di salên şêstî dest pê kirin mer hatin jin tevke de sürmüş bûn tevke de evatîlê jî sürmüş te eka xelama xwe minî evke sürmüş de piştî ya mesela işte jin hatin Ewropayê yani tenê ji alî aborî de ji alî ekonomî de pirsgirêke jinê ne ma em wê din pirsgirêkê jinê pir zêde ne yani wê rokê mesela em bînî
جیوینه که همه جیوینه که تناب تکوشنه دا یعنی سازیه که دا کز بیم نوی سازیه که از نحو جیب بیم جنه که تایی که یا اشتازه رو تاوید جیوینه بیم هم از نکارم تاوید بیم یعنی سر اونلاین از نکارم تاوید بیم چونکه مرکه میلی ماله yani va tişteki kembini em nil farqîne aslında yani ew jin jî nil farqî qewatê xene yani jin em hûrek ser li farqî qewatê xewin ki qewatê xe derxistin holê aslında ew qeweta qewatê mera jî bi qewet bike yani hûrek mesela kembîne azadiya jinê çi azadiya jinê ne tene aboriye azadiya jinê ne tene kembîne yani tekoşin jî mücadele ki qalî mücadele dikin yetenge pîsên bi xof de yetenge pîsên bed de yani mücadele aslında yani bi mücadele jiyanê azad dawe yani kembîne bi tekoşîne jiyanê azad dawe ve hevra jiyanê azad dawe hira li hember tekoşîn nêm wê meelekî kem li qorşî mera sert derkevnî işte vêre hingê bikinî vêre şer bikinî vêre insan çûn aslında ki mer jî ferqê ve ki jin که آزادی مرجی گریدای جنه که مرجی واره به تیگشتنی توی داری بگه بزنه که تامی جیانه چقدر خوشه تامی جیانه به هر را خوشه اما داره که وی سفته هم فهم بگنی کم بندی فهم کرن یعنی باش جنه را کم بین بندستی جنه را نقدره یعنی با قدره بدستی مرا هاتی نویسانده نقدره بدستی خوده هاتی نویسانده از دخوزم تشکی بیجم به قدری همه بگیرمی به قدری همه کمبین براواجو بکنم یعنی مانه ویجی پیکان جن راستی جی هیوی که پرمزنه یعنی بلکه کم چند مرو هاتون با هف من نزانه بلکه هم کروگی تلویزیونی که بگنه هرا جن تیوی ها جن تیوی از خش دمه کدریش دیده شغلیم جن تیوی دو دنیا دا مینا که ابدستی جن پرد چیده برا مثلا پکان جن برا دست بویشانه کرد براستی جه اول بگنه تا یک یماسی مه هم نظام چه یماسی یک 3 سال بیشی دکنه جی تانه یک یماسی چیه یعنی خشاش کرنه نه که یماسی نه پروبلم یعنی از بیم و پر پروفسیونل دست بکر یعنی راستی و پر پروفسیونل دست بکر از پیروز ام هنه که پرفکت وای پر مثلا من نزانی که متامن علم سیر که متام جمع مساج شونده درد الوا سیر که من راستی جی گاوا که پر مثلا از جاغزه که تام مساج تنه هم ج تلفنی مرا تنه هم ج اونگی تون ج تلویزیون رته یعنی واجی ای اومدی ما هم مثلا که وارن ام به هفرا هنری خه مزن بکنی وارن ام به هفرا پروبلم خه چاره سر بکنی وارن کم هفرا مزن بونی کم مزن تر بکنی کم مزن بون سو پر کم مجی مزن بون همه پیشی روانش بکنی بیم چه شور پرن توانان بریز ملیحا خواست آره بریز ملیحا ما فیه سپاس بکم جبو که از تاوید برنامه خواه بقیمت و بواته کرن از ویش بیم بسره مسمه کنن تنگ دریش کر پر کسا روژا ما پیروز کرم جی سپاس کنج بوانه باز خوش بریز ملیحا ما فیه خواستن خواسته بود از بیم امچی که بکنن جی مینا که هوا اسینه گوت میره که پیش کتنه ایلا که جنه که به قوت پاشیه دای به ترکی از که دیسا بیم ترکی den her başarılı kadının ardında binlerce yıkanmamış tabak vardır. Mecrinci bayağı bu fikrin yani. Rastı. Bres çiğdem? Yani acibim her başarısız kadının arkasında da bir erkek vardır. Gerek jin henek şiar bibin ben yani acı heme mafiha bifa haqiqa bigara bipareze و yani dinav her derkede ha bibine yedin yani mana bende mera çav neka yani ma ne be merki min izine bidaz ver bikim ho bikim yani jin bixaj dikane tişta bikin yani tişteki pir mühime yani jin çıqas özgür ve azad be jiyan ji waqas xoş be gerek em ve bizanin em na be bername xe به هوا زینب بردام کن هوا زینب
و برنامه و پروگراما دتا ده هیجانک چاوا چیکر یا به صدام چه یا جی همه به برنامه و پروگرامه خبیگین جن آناتولیا ناوین گوری نیرناتا گوری یعنی تو دبی چما پکان جن پکان جن و پکان جن تیوی یعنی همه به صدام چه نها پکان پلتفرما کردن آناتولیا ناوین مینا اسین گوتی یعنی گاو که پر مزن بو پر مهم بو پکان چیه پکان آناتولیا ناوین نی یعنی پکان فیگیانا چیدم مایاتا دودا اسینه havalaman melihaya tülaya işte am giştek yani am giştek am pekanni am gi pekan jinni tabaf am pekan jinni am Kurd Anatolian navin am buni parça ki Anatolian navin be salanda am şkoda hatini am Kurdistan'a da hatini le tabi baya enden yani ediş biramada çüye biramada çüye ama veci ben bojaya yani tişki balti şeye tişki yani tenki taf heye ve salam ma zamanaha kültüraha paristiye ve tişki yani gerçek doğurti hundri Türkada doğurti Türkada ma salam 100 sal ne 200 300 400 bin sal ma zamanaha kültüraha paristiye veci tişki yani gerçekten yani tişki pırmazana و پر مهمش بوی ما کرد آناتولیا ناوین راسته و پارستانه جی ارزک یعنی ام بردام بکنی یعنی از من بیم ایک از مست کمی یعنی 20 سال پاشیه و 20 سال 3 سال پاشیه ام منده گیت اسیمیله دونه مثلا زمانی من مسکن است بیم گیت چی ترکیه راسته زمانه خا ما اینا کریم نو زمانه خا وقت کردی ام کرمانچی ام کارتین یعنی اما اندن جمر نورمال بیتاک با ما وای برمخستنه ام جیبی زمانی دانت کنی یعنی نکاز بر زمانی خفیدید کم داک با ما ون برمخستم ما ون گوکر ام بیشی اوت که لی gerek ام به زمانی خب پارزنی چونکه با تلکیت که یعنی ام دنف ترکادا بونی یعنی زمانی ما kültüre ma o hedi gram vanda bu am زمانی ما kültüre ma eğer ki vanda am vanda da beni am vanda da yani nasname ma vanda da be yani beye aslında bare her gram sar janoya çünkü merna jin kültüre ha زمانی ha şutkum bu parazın mer şunakım jin şutkum ve ben bizanin yani karşı derkatine asimilasyonu dast jana da ne dast mera da jber ve yani azdım yani تدبیر برنامه ببین صداما زمان پاراستنه چند پاراستنه یعنی اگر و جنانه جی تابا ما بین تگوت جنه وانا ده پاریزنه اگر و جنانه جی تابا ما بین امه تاونه بره چه دکرنی کلامه حالا با شینه جنن ما شاره کلام شینا دبین از وانا وک تراپیست بینم دبیجم امه روزی که انشالله وانا جونی پروگرام خه به وی سایه دا دبیجی یعنی وی پروگرام ونگ دا ام دکانی و جنانه دعوت بکنی ورن چند ما کلتور ما دوسام جنوا نو بکن با هفر پار وکن کو ما با کلتور ما واندا نبا aynen çiğdem yani az doyum ki am خودی خطر کردنی ام خودی زمان خطر کردنی خودی ناسنامه خطر کردنی خودی کلتور خطر کردنی ام خودی خطر کردنی ام واندا نونی مثلا از کتابیم مثلا از yani anlamış nakım mesela medisa go anlamış nakım pam nakma zamana maya pam nakma az film nakım çıma İsani ma yani mesela kurmancı
گرمانجه زمانی که به 1000 ساله کوکی خواهیه 1000 ساله کوکی خواهیه زمان هر کبنار زمان سر نهاده زنگینی سر نهاده وقت که زنگین و دولتمنده امچما یعنی بی زمانی خودی در نکردنی زمان که من به کوک به دیروک به تاریخ که درش به زنگینی که مزن امچما زمانی یعنی خودی در نکردنی از آنم شنکم یعنی ایسانی ما چما تاره زمان ترکا بودکن برکر که خدخنه یعنی کلتوری ترکال برکر که خدخنه زمانی ترکا کوکتره به دولتمندتره به یعنی کخی درجه هیه ترکی زمانی که نه تو تشت خیوان تو یعنی شبروه از دبیم خودی خطر کبن خودی زمانی خطر کبن خودی چند کلتور خطر کبن هر جنه که هنر که خیه و هنر در حوله خن در ارت خن و هنر خب مر پار وکن ام طرف هنر خب هفر پار وکنی چونکه ام به هفر هینی بزنگینی هینی بقوتنی برز زینب یعنی تو دبی و پروگراما و برنامه ببه صدما چند آناتول نوین مشاندنه یعنی و پروگراما تنه نه پر پروگرامدن بین کرنی راسته گرک هر کسی اینسیاتیفی که بگره وسا برنامه وسا چیک یعنی نه مثلا از وقت هنرمنده که کرد یا جی کردن آناتولیا نوین گاوا که جنه ما ستراند گوتن مج جنا افسی مج متاخه جاتاخه جانکاخه ج کالخه ما وسترانی کو ام دبین مجوانا افسی هجه هنک ما مستیکو وک باوی تلای کردی ما افسین براستی جی او تشتکی پر مهمه جوان من نها گچه نو مسیر دکن یا جی ما تماشا دکن پر تشتک بوی چند هنر او بفسن هیه بلکه هر کسی که مالا خدا تشتکی جی دزانه اما در نکتی هوله ورشه بیه دمنیا لکلتورا روژالاتا ناوین یعنی لکلتورا ارتادا جن ختم گاوه که شو تگره بلکه او باندورا لسر جنه مجی بیه زاتن بیجی اما به امبینی به حرکتا آزادی تکوشین آزادی و هنه که هات گشتاندنی جمع داجی هات گشتاندنی در روژالات ناوین داجی هات گشتاندنی اره تماشاوان هجام گوتن پر دریش کرد چونکی پر دیدیم برای دایی برنامه تن حوال فیگن میساجن گله خوشتن از نکارم از بخونم تمام امسترانه که من هر پر خوش مرا شاندنه 8 آذار الما پیروز دکنه دخوازن هنک ما زندی ببیدن موزیک ما پیروز باهی بهیرو براستی ام پر یعنی ما برنامهش دریش کر از باورم ما امسترانه که تلای را بردوام بکن هنک موزیک وان جانل زندی به همراه کرم که دریش تلای امسترانه که وسا کردن ما آناتول ناوین استرانه زندی ام وقت پوتپوری یک از یک جی یا تو دیکا بردوام بکی یا باش بقربان تشته اوسا سپونتانه خوش بن وقتا ما چخص مایه دیدم یواش گران بروا تفاوون ترنی جبو ویجی اون دکانن پوتپوری که چکن بله اول بگم تو yani her az poştada varım yani na biriymiş Anatolia Navin çünkü klama strana govande per biriyim da ama ya Anatolia Navin na biriyim yani. تو یکی دست به بکه از این ریتم داتی کفمی بریز تولای tamam az yeki bejim تو هیرو نیوان همه تو جوالات تا تفل مبوی براستی جی بلکه تماشه مسیر دکنجی
از تم لوی داره ذاتن از خودی برنامه من نه پروبلم این وقتی میرو ما پرم کینی پردنگ بده اه تو بدیت نازکی لیلا لیلا گچه کردان چقاس خوش لیلا لیلا تو بدیت نازکی لیلا لیلا گچه کردان چقاس خوش لیلا 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 بخاره دلی من زاره زاره لیلا لیلا بخاره دلی من زاره زاره لیلا لیلا زاره مزواره لیلا لیلا واره هيا مزواره لیلا لیلا بهاره هيا مزواره لیلا لیلا بهاره هيا مزواره آخ جانه 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 گل مرحمه جانه جات بخواست یا قربانه گل مرحمه جانه آخ جانه 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 گل مرحمه جانه جات بخواست یا قربانه گل مرحمه جانه خواست که دوله کله کتا گل مرحمه جانه گل مرحم کتا گل مرحم جانه بیل برمان که خستا گل مرحم جانه دل بخور تا کتا گل مرحم جانه آخ جانه جان جاني برمل حم جاني وخ جاني 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 برمل حم جاني نافاكني كامل ليكني مكر زينك يواي واي نافاكني ليكني مكر زينك يواي واي لدار فشتي حيران كني مكر مينك واي واي عجمي ما قربان كني كم هبك واي واي لكن عافك واي واي لكن عافك واي واي نافاكني كامل لكني مكنون عفا واي واي نافاكني كامل لكني مكنون عفا واي واي هاتم سرت لكني بدول دفا واي واي جلال غب لكني من تكرن واي واي روح هذه حيران كني مهسر ابدا واي واي روح هذه لكني مقصر ابدا واي واي لكن عافك يا واي واي لكن عافك يا واي واي بين ظالم لرندك من بك يا واي واي بين ظالم لرندك من بك يا واي واي خزانم يلي يلي دلالي يلي جان خزانم يلي يلي دلالي يلي جان خزانم ديار بكر دلالي يلي جان مبتر حلوات شكر دلالي يلي جان باي برت وشير شكر دلالي يلي جان باي بشير شاكر دلالي يلي جان خزانه يلي دلالي يلي جان خزانه يلي دلالي يلي جان خزانم ديار بكر دلالي يلي جان خزانم ديار بكر دلالي يلي جان مبتر وحلوات شكر دلالي يلي جان مبتر وحلوات شكر دلالي يلي جان خزانم يلي دیگه باش گلک سپاس دنگی دلی و صاحبه اون هر هدر مالا و هزار جاری آوا ام هدی در با دایی برنامه خطن گلک سپاس شوارا اون هر یک هیرو گلک بو هر یکی رنگ بو
ایشالله همه این برنامه پر به هفره چکن دیسا هم دوباره دبیجن 8 آذار لحمو جنین کتکار و لحمو جنین جهان پیروز به ام دخوازن دایی گوتن نوهنه کس تشکی دخوازه بیه اولا هجا جن جیان آزادی هم راستی دیگه دبین جن جیان آزادی جن آزادی اره تماشاوانین هجا وکی هف پیشکشوانا من چیدم جوانی زمان ام گران تین داویه برنامه پراستیجی برنامه که پر کیف خوش بو پر پیروزبایی بو نیوان اما گله که بون بلکه هنک تشتا هنک پرسا هم تی نگشتن هنک سترانه که مجوه را بگوتن هم از جی هم جی بریست تلای جی محتوف پروه جی نکریه بلکه شاشتی که مجی عبه يعني دبن يا حنكي زمان حنكي دبن قاريزما مي هنريه يرو هنكي اوتانتيك بو خوش بو نه وسا بو کاریزما نه چی والا کاریزما بلند بو براستی جیت ام تخازن رنگ ما وک اوتانتیک به خوزایی به ام بینن زمان جاره کدن سپاسی خج حمو تماشاوان این هجا جنیوان این هجا ام تخازن جبوی کتاب لبرنامه ببون هر روژا که هر 2 هفته رو که روژا سه شمه یعنی روژا سالیه امه ورن مالا و به نیوان خواه تب هف ببن نیوان و مالا و لسر اکرانا پکانه به ناو برنامه هر جنک هنره که خواهیه از تخوازم داوی دا تشتکی دنبیم اگر نیوان من که تفل برنامه بونه کسی که بخوازه گوتنه خواد داویه بیجه ما فی آخافتنه یه حوالایه یه نیوانایه یه گر گوتنه و داویه هبین گره کن آنا بین امی برنامه خیلی قپاد کن گوتنا داوی جن جیان آزادی بو ما گوتنا جن جیان آزادی تمام دیسا دوباره گلک سپاس دکم این روز پیج و راسا دنیای هم لسر فیسبوک لسر تکنولوژی هم گیوانی نیواره که من این رو 8 آذار به هفت رو پیروز کرد پروگرام که از هیویدارم پر خوش چی بود برنامه یکمین بود پروگرام یکمین بود ایشالله همه بازار دواره که دیسا وارم جمع هفته برنامه هین خوش به هفت رو چکر بینین بخیر خوشی دا حتی 15 رو جاره که 15 رو شنده اما نوروز بیجاره به هفت رو پیروز کن بینین خیر خوشی دا خاطره ور خاطره و